Ako pogodi Vanega, teško da to može on stići. Vanega, 1-0! Da, rekao sam, previše prostora je ostavio Ter Stegen. Da, Ever Banega, 3. minut, 1-0, ovo je dobro za utakmicu. Eno ga! Messi, 1-1. Uzvraća, Leo Messi, bio je to pravi izazov za Argentinca. Messi, 2-1. Opet je kratak Beto. 2-1, Leo Messi. A sada Suarez, kakvo proigravanje za Rafinju, 3-1 ipak. Dakle, ovo je otvaranje sezone, da vidimo jedna greška i to je već sada trpanje, pravo trpanje u Tbilisiju. 4-1. Kakva greška. Vitolo, dobar centar šut, evo gola! Lijepa akcija, Reyes, Jose Antonio Reyes, vraćao se Sevilla. 4-3. 4-3 u Superkupu, 72. minut u Tbilisiju. Evo greške. Šansa 4-4. Opa, to je to. 4-4. Sve se vraća, sve se plaća. Brani Beto, da vidimo gol! 5-4 vodi Barcelona, Pedro Rodriguez. Pedro, evo ga došao čovjek na svoje. Pedro Rodriguez umjesto da završi u Unitedu postiže 5. gol za Barcelonu.